Tabi-tabi amia totia donggo mohile ijini donggo mopotuli tamati utaya tabi Mati hata maturul. Nanti sa pulang kamar. Situ. Bapak Ibu sidang adat yang mulia, pembaruman kepada Tato Bulo bahwa moto opu tolo panggil wadati tolo bangun dari utusan keluarga Bapak Anwar Walangadi dan Ibu Mariam Akuba terhadap utusan keluarga Bapak Yusuf Kinga dan Ibu Yusli Wuku akan segera dimulai. Handala uliku, genderang adat dibunyikan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi-tabi tomomoli lio mau amiat tia wanuma mo toduo ijini urwasi wau ihlasi mondo ngala obubantohi hadirian de wolo ngopange do pange tunggu lo tolo pange ada tiro tolo balango turu ma botol mai lamia totia ode bela dia tabi Alhamdulillah, tau ita utata utolia, tau tibo ijinia, patotia donggolo mulai ilia, pada tili mawalia, pada kubato iya yulia, potala itu utata utolia, kalau mau ijinia. Eyangu, mau leo mai de Orlando eya, ada titolo balango, maboko hadiri leo mai ode wiladia eyangu. Alhamdulillah, watatia molailia, ode ngalawo bubantohi hadiria, ito utata utolia, tudu malo ilo ijinia, olo ilawo malo ihilasia, ito mato duolo, idu bubulo wau kondolo. Alhamdulillah adu olo amiatia donggo mau tinguli wade bodonggo tongu limai Mato hata mato duolo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sah. Bapak Ibu sidang adat yang kami hormati, adapun rangkaian adat yang diserahkan terdiri dari yang pertama, Huolongango atau Tonggu sebagai pembuka kata atau kebebasan dalam berbicara. Yang kedua adalah Mama Bilitango berupa peti adat yang berisikan siri dan pinang serta uang adat saleali. Yang ketiga adalah Mama Ngotapahula berupa peti adat yang berisikan siri, pinang, gambir, tembakau, serta uang adat yang mananya adalah mengetahui jenjang adat serta jumlah biaya pernikahan termasuk penentuan hari pelaksanaan akad nikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mato duolo.
Maturulong Tony. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi adat di loto balango tudu ma pemuda patolang yang ketia oleh tudu lomba tau kalian. Matiluhata maturul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amiatia maatli mupalo o mamai lopo ilalo tudu malo ngatai dalalo wanuma ijinialo olu mamwali lo iyalo wanuma ijinia reito utata utolia mohile ma molo iya tad Tumulolo lo di ko ijinia ito utata utolia amiato dia dongo mulai dia ode tili mawalia ode ungalawa kubato hiya diria. Amiatia mo o limai orando ea wala mga utandondo ea wala mga tiamondo o mga tilando ea utolia lulu dulungo lai o pamohile mulo kolotio. Tuwatia malula ilia ode tili mau walia ode kubato wa ungalai hadiria ito roma ijinia molumla molo iya ito roma ijinia lo kanwoluo lo iya ma biogotalo kanutoma mo mongato udu uma pohulato tadi. Alhamdulillah amiatia ma oma mwale kolengotalo moto mulolo rodipo molengoto amiatia mo maapu bolo wolo uhilapu maapu lamia ode mongodra wo mongo tatahi hadiria bolo tuo ode tata utolia de bolo amia tokia taya le irawadu meambola talalmadu bolo tala habari meambola tala lapali tudu dira ta odelo ito bolo mongo utato tadongo he ilawadulo he lumadulo he habariolo he lapaliolo o olo dira ta odelo amiakia tadongo mehi hababaria hihila hilawade o hilu malumade bodongo dito pailou dulu mahutato o dira humayako dila motro bato umalik mo po patato wano dila umayalo dila motro dalalo umalik polenggotalo amiatia atau botulo mamaapu mulo dila lumbulo dila bubeti ulo bomai mo tidudulo maapu boli maapu bolo uhilapu maapu koko data turu donggo manusia biasa donggo mau data olipata moharapu potuata alihuito moali basarata wanuito basarata wiru moali data mongopuluhi tanggapa umululo jilawadu lamiatia olanda utata utolia bolo mongala lipole ilia o dipole hadiria ongala kilo duo o dipo kilo duo ongala jilawola maatuladu o dipole mai lepapadu tad. Alhamdulillah itulia dikadura to ilawadu kami bilohela to titilo o debolu kubato male lo kami to bayahio lo taduo debolu tadi poluo kumaya odele tuladu tema tangala abu adu pano odelo kitabi tema tangala ngadi
Alhamdulillah amiatia malo tulu dalalo umamwali polenggotalo boto mulolo lo di pomalenggoto tenda bo amiatia mo gilawadu olanda wolo mo utatundo towolu lo ito wolo mo utatundo hi hadiria lo tomatanga alamiatia Irohima Rosadia lo dapato usiladia dilapato lo dulu mengutato mato tudu lo bato towolo talo mengudla wabong mengutato tanu tato no talu dulu mengulato elepo rumah ada pada bato si pipi dari piruota malu tutua utonda dia lo tahi labo-labota kode lo dare pilopota tamu tato no tamu dihu tonggota tag Amiatia mo pulo api ngolota, hihiloa hi pidoota, demo bubulota, umodihu tonggota, hiyo talia ila pitai, openubongota ma pahutai, ano malam moliloa, dia dulu lolo iya. Lopayo lolipu botia, dohil ito wawatatia, doma mo tinggaiya. Wan itu mahile mopo patato tamulo-mulo umali lundu dulunga walato unuhelo lo baato tebatanga bila mululato wau tau bumato. Alhamdulillah malo patato lang yatia towolo latahi hadiria tabahulo mamwali uttolia ta manja-manja mopia tabahulo lundu dulunga walato ta tau bumato ulang yatia malo patato tawahulo ulut dulu ngolato alihu itu mau dapato mau panggil adati to bato mapo to polo lo mau tato dewi to ilo tonggulo unggumo tuo to uma leherumo opo tuo ulo dulu mo boleh walo duto yumo tad Tonggu male dapato tentudu lo bato amiatia ulipulo gulango mamai kimati mamango tonggulo tolo balango maletua tuango tupumama biluango tio ma huolo itu ma taduolo maapu lo ulo opo otumulo dunggolo odito uma pututolo. Kedua lo ya. Ibu keterampan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Syukuru wa deo popolai ondo mola ode hadrati lio ea ohuo lo alamu mo amilala imato mai dunia botia walopolo utia lio wau agama turu ilo mata lo kudrati wau iradati lio itu mame lolo talua lo biduloa mo limo mota wa molamai to saati botia salawatu wassalamu ode nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tanggale patamao ode tomulala umula lo dudua olio lo tonulala hingi ngalio wa dua wondo itu hele rumah to biduloa mo limo mota molamai to saati botia pokowalio mail Allah taala kala ilaita kimamanga syariati lo nabilio tomo mali lo maleto amiatia lo dulu molayo lo potolo bulungai di wala ondo limpa Anwar walangadi oleh ibu Maria Makuba montole helu heluma mauta tawolo mengalali mengolio kalau tarumai ode Olanda wala mau tatundo wa bulungao ode mengobanda
helu ma wolo mengalah limolio lo buto silaturahmi lo bandar limpa isuking awal ibu nunggu montoro dile lu helu ma wolo mengalah tolo ma ode banda limpa isukinga montoro dile ta ilohi adio ma unde bisa sabiakinga bebo ode lo tahilionto di yalondo wolo mongo utatundo ilhanga tamai tomo tiong buto Bulawan dongo paka wau to kubalata bilalu lo paramata kinelio dugilata ulilangeo molatomaka atolio indani to paladu lani lo mongo pulu tuani bobo lo imani wono bolo di pol insani tatu udu lo bimbani paramata tahuali undi telamari onu kakakali wono bolo di pol talhabari paramata to tahua undi to bulua mono to tutua ono boli polta indua bolo mealhi ngoingoa mapu boli mapu bolo woluo uhilapu mapu tomongea teto autea total wau togolea potoata to mongoea bolo dipole tali lelea meamolahi kile-kilea tadi. Alhamdulillah temulolo uwatya dipomoti mamangai lawadu meambola habari lo tadi lo itu wolomongo utatondo amiatia mukot tundo pemai lo bayari lo watia olando wolomongo utatondo dego itu tulo salamu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. To momori yo mauleto amiatia dilabo mopot tuahu meambola mopot tameto molat lo tahelio lata odolo itu wolu mengutatondo boi umali poti mamangai lamelatia ilawadu wau lumadundo rode itu intani paramata wonu to bubalata delo dipole tahi patapatata intani surbua wonu to tahua boli unduni to bulua dipole tahi indua tahete he habariolo dipole talo mingolo Rohelu itolo wanutuhata bahasa loia molapata wanutuhata loia doa mo owalia wanutuhata tawewa doa mo inawa tadi. Alhamdulillah tawolo lotoro dungai lamia totia toduo timamanga mopia rontolang tawolo mongo utato de modelo tahelio pajabia kiluango wolo udu balango sarati wolo ngango mana toro balango walo tahelio ngobango odito lio wano mamo toduo izini mondo olando wolo mongo tatundo amiatia mam mopoto pulo tango ladati otolo lio de itu tonggolo mengala odaha bolo mo tonggula ulimu lo pahala apa hutu udah Kedua lo yang tomomoli maaleto amiatia ma tilmupalo o malo ngatai dalalo tudu malo iyalo to paramata lo moalo amiatia ma ilo dulumo to paramata mo tutungo wano ito mo tonungo malopei pomonu polonungo amiatia ma ilo batu jiramango dilotonga lo ponu ma pila-pilalango tudu ma ilo molopono toliango olilo wau oliango to paramata mo tilango duao mo bang. Alhamdulillah mo syukuru doa wa rasulu ulipu mo tumbulu doa wa mo syukuru ulaido umuru lumene o tumundulu
to limo lo linggulu mahili limo ami wombula ingo mahinawa mulo limo. Alhamdulillah ami atia malo tundalalo uma polenggotalo botong lolo lo bipo molenggoto ami atia ma mopoto pulo tango lo ada jo potio dewi itu mamango tapahula modaha uo lumbula walilima tolodula wong buli tolang hula. Tak kira masih di rumah. Kita menyampaikan bunga ini. Tomomolio ma'leto amyatia ohila mohibito awololo hunting wau dilito ohila mohilalo haya wau tanggalo mameito bipidu tanggalo wau tuidu debo adelo tahilio lo ta odelo ito olo mongo tatundo ilo hangata maito mongo tiombuto ami tiobu tumuru ila oa lo hudu idelo tuudu monobolo moti hutudu tolando tuudu monobolo humayao tolando tobulao monobolo mo alo itu ta pengilalo ulangiri hulalata oli pato adata opatu putubuata olinela pongata tonula uhilang lagata tomipide ulayata tonggae atakawasa tolando potuhata pidu-pidu to adati lohgia to tilayo to kulia di polo bolia adati limongoli di duboli bolia popo pidu runtalo dia malohi pakua lo tadia to tilayo to hulia